YSI je konačno razvio svoj data logger. Ok, nije da je baš konačno, jer imao je od par drugih firmi svoje data logere, ali sad su spojili iskustva različitih firmi koje su preuzeli i stavili to u jednu kompaktnu kutiju. Tu su antene, tu su konektori i pobrinuli su se da stvar bude jednostavna. Znači, ubacite ovdje SIM karticu, spojite na struju i u principu stvar sama sebe poveže na internet. Sve što vi trebate napraviti na internetu, pripremiti da će se ona javiti i kako ste to napravili, ona će se spojiti. Nema ono utipkavanja nekakvih APN-ova, namještanja privatnih public IP adresa, svakakvih komplikacija, jer vi se zanimate za podatke što mjerite, a ne kako kompjuteri funkcioniraju, komuniciraju ovdje. Zato postoje drugi ljudi, ali čemu bi vi sad morali još angažirati ekstra ljude? Ok, Primatronic je uvijek tu da vam pomogne. Znači, tu smo, možemo ga i mi za vas instalirati. Ali, ako ne želite, nemate vremena, nema problema, dođete, stavite. I ova ista stvar može doći još u jednoj malo većoj kutiji, koja ima naprijed solar panel, i imate odmah rješenje da vam stoji na terenu i mjeri cijelo vrijeme. Usto uzmete one naše EXO sonde s brisačem i evo ti ga prek telemetrije, za čas gotovo rješenje, dolaze podaci u ured i to je to. Simple as that.